mamele ngaze ndiqhwampama ndithi lento yenzeke namhlanje kusasa ngibuza ukuthi mina yenzeke nini lento le namhlanje noma kusasa yenzeka kanjani namhlanje kusasa namhlanje ewe yenzeke namhlanje kusasa but khona unamhlanje khona ukusasa yenzeke nini lento isiyenzekile namhlanje noma izoyenzeka kusasa angiboni ukuthi khona into ongayizwa lapho namhlanje noma kusasa yenzeke nini lento amuncu uyandiva bani hayi manje nalisa mfaka la hayi nthoka ichongo hore lona ali tloka therapy serious because very soon itaba ile crime scene somewhere yeah awuphambene Uyezwa uthi uphambene phambana kanjani umuntu waphela into eziphambene into ezikanje into eziphambene uyabona ukuthi into osangene nami uyasabisa hayi uyasabisa siphumele Hayi.